I kao što smo rekli, šećer na kraju. Gosti iz Hrvatskog Hapkido saveza. S nama je u društvu predsjednik Mladen Kužnik, kojem želimo dobro večer. Dobro večer i vama, dobro večer. Dobro večer Tihana. I dobro nam došli. Hvala lijepo. Hapkido savez. Hapkido. Ja učim riječ Hapkido, onako cijelu emisiju idem po hodnicima i učim. Do jutra, ja mislim da i budeš. Učim, da. Što je to točno? Hvala lijepa. Hapkido je moderna korejska borilačka vještina. Postoje i natjecanja, znači sportske discipline, njih čak 13. Znači svatko se može pronaći u tome. Nisu samo borbe, tu ima i trganja tvrdih predmeta, ima formi, ima rada sa tradicionalnim korejskim oružjem, ali nešto toga će i prikazati naš demo tim. Upravo sada će krenuti, ako se slažete, jer nemamo baš puno vremena. Evo, krenut ćemo odmah sa demonstracijom. Evo, kamera može malo zoomirati, tako ove naše od najmlađe članice do najstarijeg člana, a naš Mladen će ovdje objašnjavati. Evo, krenite. Naravno, ja bih samo rekao ovako, najmlađi član kod nas u ovom studiju danas ima 10 godina, a naš najstariji član rođen je 45. 1845. Šalim se. Ima 71 godinu. Inače, prvak Hrvatske u tekvondou, prvak je u Hapkidu i jedini muški nositelj evropske medalje u tekvondou, u tehničkom dijelu tekvondoa. Možemo krenuti evo sa demonstracijom. Elizabet i Leon pokazat će osnovne samoobrane koje se rade na početku samog treninga. Čekaj, to ne. Sća. Ovo možda da izgleda tako jako, ali vjerujte mi, osjetio sam to na vlastitoj koži od nje. Je, zna biti jako. Inače, ove godine Hapkido savez Hrvatske slavi 10-godišnjicu i ove godine smo domaćini Europskog prvenstva koje će se održati u Stubičkim Toplicama od 17. do 20.11. Prema tome, pozvani ste tamo, jel? Biti naši dragi gosti kao što smo mi sad kod vas. Ok, idemo dalje. Ok, osim toga... Bravo. To se plješe, jel' tako? Naravno, uvijek. Evo, zaplješćimo, sinke. Tako je. Evo, možemo dalje vidjeti vaše članove. Naravno. Sad ćete vidjeti kako to najstariji član radi kad se ozbiljno naljuti. Aha, ok. Znači, ajmo. Idemo, izvolite. Leon, idemo. Sad ćete vidjeti kako to radi Leon prvo. Jednim udarcem, evo. Da, naravno. 3, 4. Može? Killer. Samo malo. Da, evo ga ovako. Da ne odleti slučajno, ne ide prema kameri, ne ide još bilo dobro. Dobro. Koncentracija i... Bravo! Super, znači sve je moguće. Imamo još nešto? Naravno da imamo. Sad će naša najmlađa članica pokazati kako se radi trganje daske bočnim udarcem i to u skoku. Charlie, molim te ovdje na ovu stranu tako da se vidi, jel? Za bočni. Ok. 3, 2, 1, sad! Bravo! Nešto o visokim nožnim udarcima, jer Hapkido je kraljevstvo nožnih udaraca, tako su ga barem nekada zvali. Jedna od najpopularnijih vještina u Koreji što se tiče nožnih udaraca. Nekad se mislilo da je to tekvondo, međutim Hapkido sadrži puno više od toga. Dobro. Znači, ja ću sad pomoći Charliju, pa ćemo zajedno držati za jedan lijepi bočni udarac preko glave. Evo ga. Pavle, molim te. A sad ću se ja pridružiti njima i odradit ću malo sa njima demonstracije, tako da to se brzo. Evo, brzinski. Naravno, ja neću moći držati mikrofon. Dobro. Znači, morat ćete samo gledati. Može, evo gledat ćemo. Evo. Ako hoćemo malo brže, to onda izgleda ovako. Bravo!
Evo, Mladen će nam se sada pridružiti ovdje. Ja ću još samo sekundicu pridržati. Aha. Našem Charliju, najstarijim članu daske za lovljenje. Ajde, Charlie ima tu čast u zadnjoj minuti emisije. Znači vrlo hrabro, 3 daske. 3 daske, tako je. Idemo. Što god želiš, Charlie, evo. Idemo. Izboru. Ajde, nemamo tu ove prave, može, evo. Izvolite. Bravo. Evo, kao što vidite, tu je grupa. Evo, Mladene, hvala lijepa. Evo, to ćemo probati u sljedećoj emisiji. Naravno. Predlažem da nam dođete možda malo na dulje. Može. To je neka diplomica. Tako je, ovdje su 2 diplome, nažalost, za Sinišu nismo znali, ali za našeg Juru Juraj i Tihana. za našu Tihanu. Hvala lijepa. Evo, proglašavamo vas počasnim članom od ovog trena i pozivamo vas na treninge kod nas. Doći ćemo vrlo rado, a i Siniša će nam se pridružiti. Ja ću isto se pridružiti. Naravno, pa i za njega ćemo... Gdje dolazi se? Za njega ćemo jednu diplomicu pripremiti. Jasno. Naši prostori su Martićeva 62, znači u Zagrebu. I svaku večer od 8:30, evo, pozivamo vas na treninge. Tako je. Odlično. Znači, treninzi su naporni. Hvala lijepa. Daćemo evo u sljedećoj emisiji Jureju diplomu. U sljedećoj emisiji družit ćemo se, poštovani gledatelji, sa našim Podravcima. Posvećena je emisija festivalu Podravine i Podravlja Pitomača 2016. godine. S nama će biti Franjo Barić i naši dragi Podravci, naravno organizatori festivala. Hvala lijepa, dragi Mladine, na večerašnjem gostovanju. Ja bih se samo htio zahvaliti našim prijateljima iz Lupo D.O.O., našem dragom Ljubi i našem kompozitoru koji inače naš član, tako smo spojili, tako je, Hrvoje Bova, koji je u backstage-u, tako smo spojili glazbu i sport. Dakle, drugi put, evo, Hrvoje će ovdje biti. Ja se nadam. Sinke, hvala ti lijepo na večerašnjem voditeljstvu. Ja se isto tebi zahvaljujem što si me pozvala i tako zahvaljujem se svima koji su večeras malo nas gledali, bavili. Ne zaboravite na 31.5. znači Radolfija Zlatka Pejakovića, humanitarni koncert u Jaski, ali još bolje nemojte zaboraviti 18.6. Brdovec, općina Brdovec ima veliku feštu gdje nastupa Mladen Grdović, Duško Loki, to je moja malenko Siniša Žunec i 2 benda. Hvala ti lijepa, Mladene, hvala lijepa. Hvala vama. Poštovani gledatelji, vidimo se za tjedan dana, gledajte nas i sutra u reprizi u 10 sati i 30 minuta. Hvala vam lijepa. Hvala.